Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipurda kulumdoi suba the Great Zone Uprising Unity Day thoram masida miyamna athoba singi mafamda ikai khumnaba utkre Imphal Jiribam lambida FCI ki yauna atei posai thane yauraba gari humbadra mari Imphal ki damak Jiribam thadokre Griha Mantri Amit Shah na sababati oiduna Manipur gi iranga mari lenana pangthokiba awangma thaki security mifamda Manipur gi Mukhy Mantri yaukidaba du Congress na yaningdaba phungdokre Manipur yauna awang nongpoki rajya singda lagliba numit mangane sida mayai oirap kanna nong suraba yai hairi amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na PM Kisan Samman Nidhi ki makhada kanaba phangliba lomi koti 7,63,000 lomda lupa koti 10,000 henbagi 13 suba installment yanthokre Manipurda kulumdoi suba the Great Zone Uprising Unity Day lisingani kunmari ngasi pangthokre Rajya sigi amata oiba mati lamgi apunba saktam kaiba yaroi haiba ihauda thawaina pontha pikraba singi mafamda miyamna ikai khumnaba utki mapung oiba thoram the Great Zone Uprising Unity Day Observation Committee ne sinduna Imphal gi kekru pata leiba athoba singi ningsing khubamda pangthokhi thoramadu ayukta yakairol saktuna hudokhi Kekru pata leiba athoba singi ningsing khubamda leikidraba athoba singi imung manung yauna miyamna haikat leikat tamki thang ta yauna natki oiba thoram kaya pangthoktuna athoba singi mafamda ikai khumnaba utkhi ingkumsa lisingani amagi June 19 da Manipur gi miyamna apunba saktam amadi ngamkhai kaiba yaroi haina haurakhiba asoba ihauda leikidraba athoba sing adubu ningsingtuna thoramasi sahi khudingi pangthoktuna lagli kumsi sahi gi waina thoramasi leibaki irang yenglaga samna pangthokhi Thormadugi matangda Observation Committee ki Chairman Joy Chandra Konthozamna hai India government amadi NSN IM ani gi marakta satharakpa Bangkok ta June gi tang 13 da tauna khiba ceasefire agreement da without territorial limit haibadi nongmai khap gi lamkhai ase mapan naidana janaragni haiba wafum ase ceasefire agreement da yaurpadagi Manipur miyamna akanba gi hauki miyang gi ihona maram oiraga matam adugi laisang ni haina longnariba assembly maisaki chief minister banglo thugai ki MLA mantri singi quarter thugai ki nisimina thoki amadi asuk apun kya nangki matam aduda mioi kya na lauki Manipur gi apun saktam kaiba yaroi Manipur gi apun bagi saktam de singnara badi Manipur India dagi to hai ta kani na lau aikoi matam aduda aikoi gi miyamna hawai kallaga so aikoi iramdam di kan gani haina mioi time pa na hawai kallam matungda ngasidi aikoi iramdam kalhogani ningsing thoromasigi saruk ama oina ngasi Imphal gi rim samasung Jenims ki blood bank singda lemna e dan tobagi thorum singsu pangthokhi National Highway Contractorate Imphal Jiribam lambida FCI gi yauna atei posai thane yauraba gari humbudra mari Imphal gi damak Jiribam thadokre aikoi gi Jiribam paumi ngathem bisosin hai gari sing adu humpumapan suba battalion CRPF ki kangbuna akanba ngaksel galonena pokhibani adungainamak ngasi Imphal gi damak Jiribam thadokiba gari sing adu gi manungda LPG puba amadi thau puba gari sing di yaukhide Haujik Jiribam da LPG puba gari nifutaruk amadi thau puba gari sama amma punna gari sama nifutaren panduna leiri Manipur da irang na maram moiduna tongan ba relief camp sing da leiriba miyu singna makhoi gi lamgi akupa marol mari lena ba SDO sing da pikhalang na ba hairi Imphal East Jilagi Additional Deputy Commissioner na thokpa Cherola Madhai lam mapu singna lamgi akupa warol pikhalakpa matamda makhoi gi revenue village area dag number amadi pata number yaurakadabani mari leinaba nodal officer singdagi form lawraga mensilaba matungda pisilakadabani masi makhoi gi lam sing ningthina ngak senduna thamnaba akanaba thausil semnabani hairi paugi marak thanna atenba break ama NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Vizari
State asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu layingbada khudongchaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi layingda chawna mating pangli akupa marogi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह सभापति ओइदुना मणिपुर की इरांग मरी लेना नई दिल्ली दंगरांग पांगथोखिबा अवांग थाकी सिक्योरिटी मिफमदा मणिपुर की मुख्यमंत्री याउखिदबा अदुबु कांग्रेसना यानिंगदबा फोंदोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्र की इम्फाल की बाबूपरादा लेबा क्वार्टर पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा श्री मेघचंद्रन हाई मणिपुर की लूरबा तानफम असिदा असिगुंबा सिक्योरिटी की मिफम अमा पांगथोकपा असि पुंगनिंग थौनिंगाई ओइ मसिदा मणिपुर की फिबम निंगथीना खंगलबा मुख्यमंत्री याउफम थोई राज्य असि हौजिक इरांग मायोगनरिबा राज्य मनी इंगना सिगना लेजरंबा जरिबामदा था असि तरुकता इरांग थोकिबदु यामना लाइबक थीबनी मणिपुर की मरमदा केंद्र सरकार ने करी तौरिबगे हाइबदु मियामदा खंगलु हाइनसु श्री मेघचंद्रन तक्सिली था असि कुनमाथोइदा पांगथोकदोरिबा मालेमगी योग नुमित थौरम की मांगवेनना तोंगान तोंगानबा थौरम कया पाइखली तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिलादा आसाम राइफल्स की बटालियन सिंगना ममांगैदिगी चनरकलबा योगगी आसन कया मियामदा ताकबी तंबिरी मसिगी मथक्ता फोटोग्राफी कंपटीशन पेंटिंग कंपटीशन सिंगबसु पांगथोकली आसाम राइफल्स की बटालियन सिंगना मियामदा योगबु हेना पामनाहनबा थबक थौरम कयासु लोखली मसिना लमदमदुगी मियामबु हिंगबगी थाक वांखलनबगा लोइनना अवोनबा पुरकपा ngamlagani हाइरी अमरोमदा मणिपुर पुलिस सिंधुना चयोल अनी की ओइबा बेसिक योग कोर्स मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पांगईदा ngasiदगी होख्रे हौदोबगी थौरम अदुदा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की डायरेक्टर कबिब केना योगगी कानबसिंगी मतंगदा पर्सनल सिंगदा खंगनखी सही खुदिंगी जून 16 मालेमगी थाकता पांगथोकपा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मरी लेना जिला थाकी खुदकता लायकपा सांगदमनबगी थौरम अमा थौबालदा ngasi पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस थौबाल सिंधुना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन काउंटिंग हॉल दा जूनियर अमसुंग सीनियर हाइना क्लास 8 की 10 फाउबा अमादुगा क्लास 11 की 12 फाउबगी कांगलुप अनी थोकना पांगथोकपा लायकपा सांगदमनबदुदा पुन्ना महिरोय सनीनी फुना सरुक याखी Impact of drug abuse in family high hiram da pangthokpa sangdamnabadudha junior category da Eastern Star Higher Secondary School Khangaboki M Priyobarta Dorendro Memorial English School Hiroki N Prem Sanamadi Evergreen Flower School Thobal Ningomamgi Rina Wakong Themna matang sina ahanba anisuba masung ohum suba takhi Senior category da New Era Higher Secondary School Thobal Okramgi Niki Sinam Hizam Priyobarta masung Zobesan Laiton Zamna matang sina ahanba ani suba masung ohum suba takhi mana phanglaba singda Thobal Jila gi Deputy Commissioner Ahantem Subasna mana mathum sing yentokhi Manipur da irang na maram moiduna haukiba sahida singkhong singyada leiba lofam kaya low panba ngamkhidabadu kumsi sahida di low nithina panba yanana ba sarkar na sinbiu haina Manipur lowmi lupna apel tawri Lubasida Thokpa Cherola Madai, Singkhong Singyada Ladiba Lopum Singda, Central Paramilitary Force for Ngak Selen Bagi Mahuta, Rise the Police na Ngak Selabadi, Low Panbade Hena Kudong San Kanibadi, Lomi Sing, Aki Akang Yaudana, Low Panbangam Gani. Special Assistance to States for Capital Investment Ki, Santang Makada, Paper Block Tharaga Semba, Kaksing Kendra Gilampiani, Kendra Idigi MLA, Mayang Langbam Ramesona Mayam the Kusina Kray. Lambi Singatudi, Kaksing Laithagol, Laikai Club Paring Amasung, Kaksing Sumnang Laikai Gas Opposite Paring Singi Lambi Singni. Manipur Yauna Awang no Pogi Raja Singh, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram Amasung Tripurada, Laglibanumit Magani Asida, Mayai Oirap Kanna, Nong Surabayai Haina, India Med Department Hairi. Adumoinamak Nongsu Bengal gi Sub Himalayan Lamdam, Assam amasung Meghalaya diti lagliba numit humni asida yamna kanna nong suraba yai hainasu department asina phongtokli. Kha nongsuptagi lakpa kumgi nonggi matangda Met Department hai kumgi nong asi Maharashtra gi anupa mafam khara Chhattisgarh, Orissa, Andhra Pradesh ki samudra khongbal Bangop Sagar gi awang nongsup thangba saruk nongsup Bengal gi Ganga Mapal Singh Rajya gi Sub Himalayan Lamdam gi Lemori ba saruk sing amasung Bihar gi mafam kharada lagliba numit marini asida yausilaglagani
Amaromda leibak asigi awang thangba saruk pumnamak ka hena sabagi phibam mayoknari. Department asina Delhi amasung Uttar Pradesh yauna awang Bharat ki mafam kharada red alert lauthokre. Uttar Pradesh, Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Uttarakhand amasung Jharkhand ki mafam kharada sungasi yamna ka hena sabagi phibam mayoknakhi. Akashbani Imphal gi pau tabiri. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi Uttar Pradesh ki Varanasi da pangtokpa thoram amada प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की मखादा कानबा फंगलिबा लोमी कोटी 9 लाख 16 लोमदा लुपा कोटी 10,000 हेनबगी 18 सुबा इंस्टॉलमेंट यंथोखरे आकाशवाणी पौमिन हाई काशीगी मिपुम खुदिंगमंगना अहमलक सुबो आइना मखोइगी मिहुत ओरिबा लुसिंगबा असिबु तरामना ओखी श्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी खोंसत अदु महांगना अहमलक सुबो ओइना प्रधानमंत्री ओइना वासक लौरबा मतुंगदा मफम अदुदा सत्पा अहानबा खोंसतनी ngasi वाराणसी की मेहंदीगंज दा पांगथोखिबा PM किसान समा सम्मेलनदा सरुक यारदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना किसान सम्मेलन अदुदा लोमी खरगसु उनखि अमसुंग मखोइगी पोथोकसिंगी मरमदा खनखि सरकार लोमी सिंगी याइफनबा सब युंगना लेबली हाइबदु उलदुना महाकी इहान हाना थबक पाइबा नुमित्ता PM किसान निधिगी 18 सुबा इंस्टॉलमेंट यंथोकनबा फाइल दा सही तौखि प्रधानमंत्री की मियाम मरकता थोकपा अहानबा असोबा थोरमसु लोमी सिंगी वाफमदा मपुंग ओइबमी यंग थमली थोरमदुदा प्रधानमंत्री ना सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी नुपी 19 हेनबदा कृषि सखी सर्टिफिकेट यंथोखि नोंसुक बेंगोल दा सरकार की थबक संगबदा ट्रांसजेंडर सिंगी साद अमा फम खांगनबा कलकत्ता हाई कोर्ट ना खंगनख्रे मसी सुप्रीम कोर्ट की नालसा गाइडलाइन की मतुंग इननी जस्टिस राजशेखर मंता की बेंच समना राय सिपिखिबनी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट माई पागलबा ट्रांसजेंडर अमना थबक लोबगी काउंसलिंग प्रोसेस ता महाकु लाकनबा कौरक्ति हाइबगी मतंगदा वाकलमा कोर्ट लांखलखिबनी अरुणाचल प्रदेश ता नोंग लेप्तना सुबना मरम ओइदुना सिंग निखाइबदगी लंबी चथोक चसिंदा चाउना खुतोंग सादबा मायौनरे राज्यदुगी पापुम परे जिलादा लंबी चथोक चसिंदा चाउना अपनबा थोकले इंडिया में डिपार्टमेंट IMD ना राज्यदुगी जिला अनि पापुम परे अमसुंग कुरुंग कुमेदा रेड अलर्ट लाउथोखरे लोइना अतै जिला मापंदना ऑरेंज अलर्ट लाउथोखले IMD की पाउ मतुंगिना राज्यदुदा लाकदोरिबा नुमित मंगानी असिदसु अकनबदगी यामना कनबा मोंगदा नोंग सुगनी मफम खरदा अखाक अराव यावना अकनबा नोंग सुरबा याय हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकनिंगी वा मन की बात था आसिगी कुंथ्रादा आकाशवाणी की थोंगा संदोकनी थौरमसी श्री मोदी ना अहमलक सुबो ओइना लेबाग असिगी प्रधानमंत्री ओइरबा मतुंगदा अहानबो ओइना संदोकदबा थौरमनी हंदकी असिना श्री मोदी की मन की बात की साम 13 सुबा तांककनी थौरमसिगा मरी लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सोशल मीडिया दा थादोरपा वारोल अमदा थौरमसिदा सरु याननबगिदमक मियामना टोल फ्री नंबर 1800117800 दा फोन तरोक्तुना वाकलोन अमसुंग सजेशन सलिबा था आसिगी 19 फाउबदा पिरकनबा हाइरी मसिगा लोइनना मियामना नरेंद्र मोदी ऐप नत्रगना माई गोव ओपन फोरम दसु पिसलपा यागनी हाइना फोंदोरगली मन की बात होरमसी आकाशवाणी अमदी दूरदर्शन की चैनल खुदिंगमक्ता ताबा फंगनी अरोइबदा मरोइबा पावमु मणिपुरदा कुलुमदोय सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे थोरमदा मियामना अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उठख्रे इम्फाल जिरीबाम लंबीदा FCI की यावना अतै पोसै थना यावरबा गाड़ी 73 इम्फाल की दमक जिरीबाम थादोखरे गृह मंत्री अमित शाह ना सभापति ओइदुना मणिपुर की इरांग मरी लेना पांगथोखिबा अवांग थाकी सिक्योरिटी मिफमदा मणिपुर की मुख्यमंत्री यावखिदबदु कांग्रेस ना यारिंगदबा फोंदोखरे मणिपुर यावना अवांग नोपोकी राज्य सिंगदा लागलिबा नुमित मंगानी असिदा मयाई ओइरब कन्ना नोंग सुरबा याई हाइरी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना PM किसान सम्मान निधि के मखादा कानबा फंगलिबा लौमी कोटी 9 लाख 16 लोमदा लुपा कोटी 10,000 हेनबगी 18 सुबा इंस्टॉलमेंट यंथोखरे पाउलो इजरे